ole zoram mi pui aw o ngai thatu zong zong te chibai le ve kule kanram nana le chiat pui ber chu eiruk na ni ti kan hretlang vek mai ati dam na hi mi pui te ti vek thei ani ngot lo apoi mo ma saber number 1 chu sarkar ministry tha ani ya chu kan nei ta hlau mai alo mom hle pakhat na ka eiru lowang tia intiam te nge in ron rel ta panina dik lo taka thil ti ruk theina MSSB an thiat ngam pathumna anma ni po chui vek thei tur CBI luan phalta sarkar ber an filim tlat chuan eiru thin sarkar na thokte po antumim vezel turangai photang ramdam nan sarkar thaber kan nei to chuan mi puite po hian taimatakin na thok tongu o in to delna lam tluang in zo don tan to tiangu Mizoram le Burmaram hian thui thamzet mai ram riatan chimtui pui beino hi kan hmang meka uchang chungu chengkol tiau mi sanga balu chenin kan sum tuak vena tui pui hausang na hi hungbo nilul su se maso na tul masa mi hring mamo chitin khaldu tu tele lei mamo tu ten rang taka mamo kanin thleng zung theinan aizol asam rifle an chu avele an mun ruak chu bazar si ta tan man ni ro se traffic jam awanga hun khoral tamnu tu khian kan maso na tur ati thwanop na sa e maya asam rifle mun ruaka sumo le motor dang pak na zaw tok siamangu in pui lian tok po hi phia fai fo atul thina bol lo bom tel lo chuan a fai tak tak thei bik lowangin zu tha dor tel lo chuan zoram in pui hi zu chia le drugs lamin ati bol lo zual tlat zu izuarangu ar za sanga new sia ha Pudoma kanchi minister tir harlu to hi chu apoi tul don ani hi engpo ni se alat lai lu tuk lo tura ngai la ZPM hian kanram tu cheme khi a chan him thei ngei tura nga yang kan har chuak tlai lu tuk hi chu apoi te hle tiero I hre chuak fo wangu zodina aizol not pu editor I channel hi zofa te zong hian ngai thla thini la katingot mai a chan chumo kanram politics a hian pathian ram a thlen thei nge na tura kanram le nam hmangai na wanga politics tuinu ti fim tur thu tha tak ngai thak tur om thin wang hi ani hun kal to a kanram politics a thil thleng to te mangin kanram politics tuinu ti fim nan hei hi ka han soi le teang tunma zonga sarkar na lo chel to congress le MNF te khan kanram hmangai wanga politics khel nge an nia lalna le thu nei na te ro puina le hausang na te du wang chowin politics si an lo khel zok ram hmangai wanga politics khel an ni tak mewem he zo na chana diktak chu he hiani MNF le congress te khan mi puite kan lo in to del ve a kan lo nei nun ve chuan thu dik chan ve mangin mi pui min bum thei to don lo ani tian hria tata wangin kun na thok tu te din chona tur an ngai tha a electric power an haidera kong pui tha an siam tha du lova zirna lam arun dal chawin an ngai vena eile bara kanin to dol na tur lam chi reng an haider lui tlata ti chuan kumsom li lai mai an u naw an thi sen zom pui te ngei chu min bum hlum thak po poi ti mi alovin min lo hruai thin ani ti hi tu na chuan alo lang chiang ta ni u naw te u party ri chil lovin kanram le nam alo din chona tur lam chau hi pathian thu ang zelin I ri chil to zo kangu kan za hian u naw kan ni sia za ma mar pakhuang te pu editor kan lo au chuak vele lok sarkar thar hnuaya kanram damna turata na karil ruwa om hi mi puite kan ser ve lok ange kanram damna na thil tul le anuk bernia ka hriat chu pakhat na ZPM block level panina
ZPM unit level pathumna ZPM party worker te heng te hian du taka kan thlantlin kan MLA le minister rual te hi diklo le felhel ti reng chunga anma ni ham hai na na an ni na changchoi chunga kan MLA le minister rual te norlui chi nganom chuan sarkar masa a kan nin le du to lowa kan lu pui le anga kan ram nan na nga ya kan hroi lu le don ti na ni yang heng te wang hian ZPM lung rual pui zong zong te inen fia zelangu ven bu ka duty kan ni ti reng chunga ril rudik kan puthi kan ram damna ta na tul le thaber tur nin ka ria by Moses apa zoram mi pui aw o vul zel ro se ka vei zong ka lo soi ve lo ko tun line kan ram hruai tu ten budget se son an nei me ka abeng war thlak thin khom mai an che zia a moi ka lo ti em pakhat chu speaker in akha to ka member ten an be se hau lowa a thutna si ta midanga thutira in tluklan na hun asiam fo kha moi ka ti hle mai an thu hla angai nomin mi puipon kan beng khon tlanga chuti rual chuan ngai mo tak mai pakhat ka lo nei chu hun bi an ngai poi mo me lo hi ani mi pakhat soi hun chunga tan minute ngai mo minute so me mo an ruwa mana chu an bo chengal char chara hetianga kan MLA tele kan minister te mewin kan ram ro rel na khola an mani dan siam nge an bo chengal mia mia an paljun ngal zelani chuan sarkar office a thok tele keini akzan ni noi lam thleng hian thuai boya min hroi lu theido nim ni le kan bo cheve mia mia zelma yang ti a hlom hle mai an mani khan en ton tlakin thu han oi ram ram se kawati em ngak te anu puduoma achi minister ve meu chuan healthcare bill tang mu po kan be se to lo chu kan dong tarui rui mai chu ania dam lo keini ang re theitan hian awa hlu em puduoma hi han chief minister reng to mai se keini ang mi re theitan hian a hlu em mai bai dam lo bill tang ngak tua khonge rotna tangkai alo ni ve takin pu editor kan beng chang ve lok teang question leak out chungchang kha ram changka nga an tiangin MBSC hian question beng siam sela school than big enge muza ta tanga la khom da in question setting body member panga aya claim lo omna in question chu set thin sela tin a subject a zirin chu body po chu rang mai thin sela tin ama asoi standard question la khom na school te po amma lak na ni lo school dang enge muza ta tanga lak zel ni thin sela hetianga kan ti thei phot chuan tun tum boina ang rampum huwa pa thalo le poi kan tiang hi aum to lo tura abei seomin ka ria tin fum fe zo ka thilakal theinan question setting body po hi kum tin athara form zel ni thei se a thale zwal nge yang ar sang luna kulikon pu editor chibaile sarkar na thok ai kal late an han chui tak tak chuan an lovan tamte reng em vele ka ngai to na pakhata chuan na wang to sia anol puitan hetia ai kalan la khian na hi kanin thei sema a thaphian mai lo mo ti te in ka ngai to ve mai thin ma se thil diga ni si lova sarkar hi han khau viau ma se bu pho arven taka vena ni lo chuan azwal zopui violent lo ti po hi kan tluk hau lawang le a soilama kan ram tanganga atak ero akorongang ti a hlaome atlang puin aikal te hian cheng sanga tanga cheng sang riat hi an latlang puin ka ria kan sarkar hi azuk le mayang ti chu awa hlaom si em bai moya Mizoram kathira mi chief minister odreng renga kanom thin na kha are ta hle mai MLA ka han thira
mani MLA puite hek du le bantir du mel mu turam talo por tak taka ZPM soiche boy thinte thoma re sot le MLA budget se son thir pe to lo ho khan tu na chuan thir nuam an ti thar le tabok tuang te a sarkar kalzel chuan Mizoram thar Zoram khovar kan soi fo hi abul kan tran choang takhop mai sarkar kalta nga ya lungleng mu turan tlem tol tabok kan sarkar hi chung lammal som tlak ni mol te se RK Sanga dampa savomin thamna latu police chunga action an laka Home Minister pusap danga demang zonga Assembly House a asoi kha athalo mange hetianga midiglo an threm te lo tana politics thila lamtang zonna na anmang hian alom corruption ti hlo thin ni MNA fale Congress sarkara corruption a hluar reng ani bai zopa champhai zelatang zana nularim thin ti chungchang kha Home Minister kal chuak ta kha chuan asoi du lem lo kha nia tuna kan Home Minister chuan langtlang sarkar aniang ngein mipui hriat apuang tariam maile zep nei treat trade sarkar ani velo ti atilang chiang hle bai zong reng te a pu du tak te u kalphung thar hnuaya kan du tho ve hlek te ango kan ram le nam tluk chet na chan hi kong tin renga hian amo phur tu dik tak chu politician te le sarkar na thok te ni lovin ko than te hi an ni ti hi iring hlel lawangu kan rama politician te le sarkar na thok te hi anom na ko thana ni na poimo tak tak chel tu te an ni deuh veka ma sela ko than soi sel hi setana na thoa wangin ti lo turang hial le ngam lo na setana na thoa wangin kan nun pui thui talu tu kani hi ko thanin amamo ber le adu lo ber chu adik lo na soilang chuak tu te hi ani kan rama ko than te hi kanin en fia hun tak mewa a theya piangin I tong trai puyangu za pa ole angai nom thin hle mai tun tumatan chuan khati zong khani le phot sela thuron thozel turin thlir tu te kanin som le bokani e hun man nom le ve kule